Ani egusu a na nse enche ebe u Jesus aka be 10 days na ya je nkwa na maye ntina nse baby a wo bia me mo bibia fisha pa fisi say na nyame amaye nkwa me yetinkwem ame egusu a hwa Adom TV ti Adom FM esan tie ye Mo Nkommo na tema me ne mabedwafo ya tena ha atwetwe nkommo ni bi na wo so ayeden wetumi ate asa media seda kese kwa maboafo mo so yasene boye chidom me yetumi de ye Mo Nkommo dwumede bre wo fel so big boss energy drink and they my new bottle a minu abema bim Stone Boy wo da ho ni hologram ye were 330 ml and a 500 ml nti wo kokrom na ubusa se energy drink e ben and ye boss so na wa onim say big boss energy drink was wo ye boss so ebusuafo se mo amunim se enne de yaba no na yaba na ene mini kum chacha emi hu na cherade kum cha Tea Dr. Ophelia Boama and I'm naming you more Baba Chinkomo. Yes, me tiawa. Me pacho and me be phone lines name because the same who preparations are why won relationship wise no Valentine Day wom say ya do for dia na Christmas so wan kasa otifie wo yi ukunu uchocho mucho woma edin na waya amom preparations be na waye edi amom mimi nam kwazo we am so ti mama koto akokọ adaka miensa na msintu akokọ no eno na mbere saa bronya ni nyina na ose ne de no ti minim ne wo so wo ye edi ama odofo papa bi enti o preparations for Christmas no in your relationship na ye den obi so beko 25th concert obeko say me die minkasa masem no emuodin enti kumchacha me my introduction after me be phone lines no first of all me pick phone lines na ye tie ne nkofo e work na ya samba back to the studio na me ne kumchacha ne Tea Dr. Ophelia Boama abetwetwe ho enkomo enti kumchacha ne mami me mama kwaba Timakunkum mami too Timakunkum ma feel power hey kum chacha ne tema kunkum kunkum miensa say ja wo de me ne wa na sha ase ja atiye emewre wona wati ye na refi mu de entwas they say they won kai me biem me kai opa ja me hu anu ama me wepa na ja akubi na ja akone ade but all the same no obo adwuma pa me shira na amen ewrade ma wa hoden ne nkwatenten amen in fact obo adwuma TV ni wura Tea Dr. Bonse man bo say mami ba crap obo adwuma pa ti Mr. Bu ene penifo no ese promote pa amen shine akwanso shine mu promote me shine bo ayi Zacchaeus na ya na me refi ne din kakra J. Cole yes Zacchaeus ono mpa ne ho asem Zacchaeus si fom ono din but on say ewi aso on we din so no on we din so na ya no on so on wo program kum chacha okay ma fe opa ende ewi e be kasa no shaking ade onkomenko a Christmas doctor kum chacha Tea Dr. Ophelia Boama doc me ma ho so akwaba ansa na mo be kasa be say me be phone lines ni tie nkrofo the kopoto kasa mo aye say making the festive season memorable with your partner say would me say about three mo I say ye be the Christmas inti day na wo be ya ebe ma odofo ne be kai me dey Christmas no me husband eto iPhone 11 mami me dey Christmas me husband de me pie call ha me dey Christmas o de me call ebia me hu epo de ho na de me call ye inti day na obe ye ebe ka odofo na adwene mu say oh bro nyi we na me kunu ana me dofo papa bi ye de mami ne Tea Dr. de wa ka asem bia na Cause if you want to Valentine Christmas no much more say Christmas is given no say 26 Boxing Day no giving no achede unu amu na wo ma area for celebrities see ye kokoko orphanage na ye ne omo kwa di Christmas achede asembe no oh what day oh minimum wo bia was one ni kun by Mike na mami one ni kun ten so afenso ye mani kun to akokọ ye ese me yere je na wo aduane afi bi ohun ni kun wo fie ohun no say afi ni beso anu wa yere ana was titru no 25th edidi no na be ma na yere frifie aden no ne ma foforo
Yeah. I see. Your member mo yira 25th na mo about first. Me be phone lines no me pick 5 calls but later me say pick calls but me pick 5 calls. When we pick 5 calls ni etie de enkrofo e wo kan na maba mo so ye wi a later on in the show na masa bie for like say busia for betimi afrem me say ya 030221 Sorry, 0302216561. TNE 0302216561. And that says 0302216562. 0302216562. From Mr. Saya, me say, dear preparations, and I will yama dofubi. Say, ye di bronya nu obe kai no aka say, my husband. Say no ye mame me kunu de metene so ama sorry sene ye ka preparations e be memorable na betimi aye bone e betimi aye papa e betimi sene pa no Christmas sene tea doctor king obi o ho a Christmas no wa yira it is an Christmas bia me kai say me Christmas bia me kunu yira ana it ze aha be yela obi on so aburo nya na e be so nkra na wa yaka ye no de yakum say woni tua woni tua say because of so no yaka no say ono yaka timi ne nkasa na say ayaka so umisa ni ska dabi so na umisa na hwe obeda ma uska na say ono nkasa ono yaka but enye I see enti mama fa me dofui hello yeah, hello sweetheart, good evening good evening no. Yes, your friend saying now kasa free here. Bravo, me fefe ekwapima. Bravo. Ekwapima mampofo nyina ho te sen. Baso biamoye. Okay. Kasa na metie ododo. Yo, ade bi enu e yakono se afia so na wata ade na odi ama odofo. Oh. No, le trese entadi a ade bi a wo sha anasa ofa ode be kai wono. Le bi emu no fa pe no dia ka se afesin se na bi a dofu amnetie no. Elija odi ashemini. Into no Christmas preparations here saying but what worry first of all. Oh, obi amnetie no obi na wu. Give you the many yeah. Oh, into Christmas preparations be now ye. Yeah, preparation. My message. Hello. Hi, good evening. Me pacho udin any baby a ofrefi. E plan Sokolala me kaza free man. Sokolala. Udin no na muso Sokolala mpa any ebedi Christmas lala. Me pacho wo sha preparations here day for Christmas. What worry? Oh, Adom. Aha, iti Christmas then na wo yama wife yama na ye stronko den wo de ka chem. Na me no kro ni Christmas me me transi enti no mo so mu ebedi me new year because na pamade. Me ja o mu fi o ma wi aja nti abo na be so ndoku no na fe. Sokolala mpa. Sokolala wo beto aboa no na de ato ama na bro na January we kunu na wunyina amare. Ai. Na esa oyire no won di Christmas. Oh, there no mu say majuma me ye ni nya na je me. Aho, nti oyire ne wo mba no because of opamade nti Christmas no munyina omo de omadwen be pamade. Yes. So mu say na sia. Sokolala yo mate. Kunkumlala. Olutu frame kunkumlala. Hello. Hi, good evening. Pacho Udini baby I will free. Good evening, Obaba. You on a walk can see my and that is up in bank of Kubran Sam. Okay. Odo. What's up Pacho already? Amawa. And say Christmas preparations ben awo yama. Me Elena member. You don't quit class. Oh, okay. I don't village. I see. What the kuntumle or Rinya Kwanzisa, Mako, Bia or upon Rinya Ponches of Fresh or upon one hour yellow for all the come and make my I know. I did the Biamu Kwana said this is the first time. Yeah, oh, okay. It's more come across in now. I have okay. Me dance pa. Oh, hapa. Oh, I watch me do for Penya man why. Okay. I just all call mom pie mammy. Kumjata ose bompa man. Mati e be bo ama why. Nyame shira. Okay, odo you. Hello.
Hello, yeah, good evening. Good evening. Boss, mpacho udini baby out free. But the family Eric Puku make a sassy Isa. Okay, Eric. Me pacho also preparations for Christmas. First of all, what worry ana? But my worry. Okay, Eric, bibi shoko ben. Yeah, cause I see a crime and my wife. Hey, odo be ya dead, Eric. Odo they every dead. Hey, Sana ye. Into Christmas ya odo ya ude then I am my wifey. My wife, I prepare and Tamami and I'm a dead my wife. Oh. And they are punching me no I the crew and the no. Eric, na ufie wa he. The way is also with NBC chap. Isa way. Isa was home constraint. And yet, you may shine about Christmas here, but you punch back. Now, send your punch him, you know, more read the beba. A restudy and why ever call a sign prepare. Hello. Hello. Pacho, good evening. No, Udini baby, I'll free. Good evening. Me free Mataiku, a friend me Anthony, me Pacho, what worry? Mpachan. Okay, into Christmas, we preparations here day for wife, no ma. Oh, me name is Menino. You call Shemu deeper life into a quadrum woman who would think. Nadia face the next year, and a boy pass. Yina Coco Goose and Shemuna Sina. But on a Shemuna, I will call that bane, not my bad bane. Oh, call 24th near about with the best 23rd near about 27. It's Moody Christmas, no ho. Mpacho. It's a mobile backer. It says it's mobile backer still, it's mobile backer, my ding. Yeah, back here, after near Betnasi. I made your name pepper and fufu. And then cracker. Tina Nature said, me that Uncle name, I made the own pack, me the pack, I may pay. One money, I'm an swank to get to near dinner. Nature said, no, so maybe dear son, also dear sad. Nature said, yeah, answer a jack. Yeah, dear Kenya, your home. I dear in your warrior. Ah, okay, Mate. Ain't he asa e Mate, Yami Sharpa. Ebusiafo. We your callers eka ya frefo ya peke 5 calls. Me atru ni na won say ne madane lawyer. Me tru ni nya wanti me nikum chacha ni ti Dr. Ophelia ebe tutwi nsem ni mo. Na eye kakra ya say bie phone lines no na ne wo bi so woka bio no wo mo asaka. First of all ye nya nipa 5. Ye nya obi a ono opama de. Ti doctor ne kum chacha mutie me de. Ye wo ha pa. Obi a opama de no wo say wono de wo beto aboa na to ho. Na sa obema ne yire ne mbare de enke enyo no asokolala onkoye sokolala mpa na January omu nne ku aba no mare nti Christmas ne yene ne mba no wo mu nni bi because wono no pama de first person no sa na sokolala kampacho de working ekum chacha woni ne adwene oh menene enya adwen ebi se opama de yakora na se ne sade yatie bia no me fe se obefura dwuma makofie iti opache so was all night enti ase wonya time ntina se enyi adwane ne mane nkokɔ ne widie mu oh say ebi mpa ba bi opamade no ebi mpa na ben efie anase ben na adwuma mu ni efie nwa enti se won kofie kora na me fe se oba ne betumi ayi aduane no so ade ase na odi aduane na koma no ewo adwuma mu ene nkwada nso ofie enti so fala se nkola ofie no se ye kurade ye mpanifo se kurade ya na niema bi owa wo anya bi mpa ema na wo fie no ene wo ba no wo betumi aye bibi sononko e de amma wo that is won so wani yeji essence wo no o pamade a wo adwuma mu nti no se 5 days ana 6 days na abedi wo adwuma mu wa that is wo nkofie a ne nkwala no ene eyele no that is wo te wo saa that is buro nya no wo nni bi onwa aduane enko enamu bi enko bibi enko like ombedi o but omu nni ne te se wo ye di won se bronya na yakun akokɔ ye twa ponchiti ni ade no wo so ombedi di all right fufo ndi obedi but amane na ade bedi January eni ebekun aponchi no what I say sa na sokola leka na me ka se sabe enna de nimudi aba onkun aboa ikora ombetumi de bia se freeze so what I say
ana ida be so che sokolala e pese min kumunyana sana be so che oh say ono ana kasa no ne be de ono ano said the person ochere mate mesa about so ti doctor de kum cha che ke oni ya adwen ma menchi akofo de askolefo eni afefo yin hwe o nsa na make me bi say afiwe obi kura aduru bronya obi timi free fie gya na yero o se ene na ya benyo ani kum cha che ka no eye eno ano no obe ma o yere afia so ne nkwala na wo fie na wo pamade enti wo se on twɛn na ye di bronya ni wie na adepam ni twam a na wa ye den mo be di mu bronya wo hu afiso a ebi ekura na mote compound house okay obi enoa ne de o ma no so na bi no mu susua mo so makogina we so makogina we so makogina we so na afia so wo de be ma de ono kura de na me hu se be ma kura de ya won ta kura ntena fie papa ya oba na be ya aduane wo fie so wo enti wo pomade no obetimi awie den na efesanka wo wa adepam na wo pam na oyira wie aduane bronya aduane na odi asi basket mu na wa soa ana odi afa drop no begina na watena on chain na mo edi na wadidi na wo bo nkomo na okura mo be yedu ebi say obetimi atrase the whole day wo pomade aduane krento wo yam te afiso na wo yi scam oba o ni nkola no mo na no oba ye twa bi abra enya ne kwa so no na gise ye di bronya ni because of adepom a wo pam na 1st January ansa mo twa ponchiti eno de me na nya adwen okay kan sa oba bia won se sa na adwen na kum chacha empese mbusa wankasa Christmas yi eden preparations na wo ye tema kum cha ya can be the end you push it oh me be se me hunu oh say bronya de on say ya sofo nso no ye be yi program so ne ade so ati say after program so ne ade no say wo come me dia preparation no edoso enti e bi e den e bi e den kum chacha on say eto da bia ya na bronya du a environment na kra no meka ne say bia wo yela o de mamenyu suma ye nyina so ati say on say wo yela na bia ba bi wo ho a motena che a environment na kra no betumi asesa no on say obi kra afre say obi a won betu kwan akọ ne kra yes eni ade na masesa environment na kakra na say wo de wife no mo be ko Dubai just say me de so na wo pese pese me hunu kum chacha o do ojikra ade amakan say won say no yale we COVID-19 into no akwantu the stam no akwantu e wala ka fa bai kum chacha Dabio wa na so obi akode krase it's Ghana hana anti mo be ko hin wo no wife e fa na mo ye nyina bo Ghana ya it's Christmas dey na be ya ma oyere Christmas dey ma ya ma me yele mema nani eje kama dey na be ma nani enna ye pese ye sua de se ne sokola la be kan de ya ye twa boni tema Eric so wato ponchi mienu ato entoma 4 ama ne yire oba be na ne ninje on say the woman say aponchi de ento iPhone 11 no wo rekre feeling ne strong on say the woman say obi owa because of adwuma we yenti no we busy say me say adwuma me busy pa nti den na oba ya ma wo ye afia no so sana say me nya bre e ma me yele okay na me ne me yele atena say 2 days 3 days kura na me na atena say eno wo mpie nko baby no consultation nothing thank you na dey say ye wo fie na ye didi ye ho nkomo na ye dwendwen asetrem enkwada na abrabo ene ye yan so ya abrabo ene ade so ati ase odo be ye odo kum chacha love is chocolate odo de ayeka odo love is day chocolate odo enye de na ti se kuni no na agi se won hie good by say wo hie good partner pa minu aba na wo hia oba odo a won so odo se oba na utumu se odo ede obi a wo su egu ni yam e wona wadiem so ye oba so ye be ma de bia o su gu ni yam no that is when she a good partner
Ba se wo share good partner pa me nua ba opon adwuma kora wo pro se wo be kofie na wakɔhwɛ wo yele na wakɔhwɛ wo ma ba se wo share good partner na wo ye be ma na po adwuma kora na wakɔhwɛ dame yɛ se ye bo 10 wo se metemeka so ada se eti wo share good dudi a odo ede pa eti no tema de meka ne se afia so bomodin ne twitwa ne ma so be ma woni etire enam se be ma eni etire nti no utwitwa ne ma bi so wo so be ma bi wo wa the whole week I will be pie no ne ba ana ne makore ntai hu no obeba efia oba anadwo be yese bia 11 o'clock ana se 12 o'clock the suom na waba obese pia na so obese akwa adwuma okwa adwuma be 5 o'clock ana 5:30 it will be maybe on my the whole week in the Quran and maintain who no aye yeah because obedu fear 11 and I was saying can I say so na ja bebre and can I say traffic ni ade enti obi okore mpa me cry bi wo ho a traffic obedu fie nkra na da o pie so no wo mun sori enti wonu say can I say obi to me pon adwuma 8 o'clock na wadu fie 10:30 oh enu cry dey say kumchaja yeah it will be do fie no na chese nkwala na da it afie no so a ese utumi nya adaje etumi etene fie be 3 days and I say 4 days na won ne wo man ene wo yele edi nkomo edwendwen abusua no ho mabra bom na ama enkwada no so ani aka wo agya nanim na men kwada no so no owo do no chese awrechichire abam Essence said the bia no I say afia be so busy o mu ye busy dida bronyam 2 days 3 days holiday wo mu so no wase ye busy account oh eti wo mu ana do ma no ene wo yele na de won pie wo de won pie te say bia mo kotena ba bi te say more baby ana mo kotena once in a while okay thank you so kotena baby more baby kotena baby a good place ni ade na nkwada no hwehwe kurum ni ade na je say utumu se nkwala na ni aka na won sere na ni je kama odo onko baby no udi agro na kumja ta mimbusa wasemo mami meba osopa mimbusa se inti no wo betwen ya fini beso a na obenya sa time na ma mba say from January till December na obenya 3 days e dey ama uma there be enye se afi na make say won say it depend adwuma ya na nipa bia eye minimum you busy it will say in the whole year no nyame ya adom sa afi beso inde 3 to 4 days the end ye frɔ kwa won fa one o nya counseling ma sorry babia wo nya time ama wo yere no but very important ti me make say aside sad day no day bio wo ha wo de ye ma o mo ana oh dear day bi wo no mo day be valentine on say tema di o me say ebi dabi wo no mo a wan kasa no betwitwa ne ma bi a wo ye so na won so no e wo mu say wo ye nyame ye dwuma ba wo ye nyame ye dwuma nso na ye se wo hu say oba ka wo ho eti ye sunsun de ye kakra na honam mu de nso no ya ye na kakra so nti ye to da bi a utwitwa ne ma bi so na watumi adu fie ntam anye saa tambia no oba no so esugu ne yem na wanya oba bi nso asebe wote wase a awoye papa eno nso kura tumi di awale gyaye ebetumi aba sense wonya time enfa man no okay eno no kura mpodi sebe eno mpodi nya asofo nko business takums eskafo ene yatitiri bebre owa sebe enam so wonya daje ene ye brema na yilinti no wobem so wachaman kora na ofa ya na yele medi kora na ofa ya na yele ne driver kora na ofa ya na yele because obema bi wa 6 months ekwo 1 year na na yele wona na have sex da na na yele sabe wona ni nye bibi da sabe oba no so no onye banchidua onye firewood body no be firewood thank you also gem thank you when here bibi body ni here bibi so the body needs something like thank what you. You know yeah. Oh here bibi adia ne ma wo say media na sabe facha me obi a wo fie wo a wa ye adwuma na oba ni nya chance kakra bi a wo say ne miku
enya dia ene ye beye mame na wa ya ma ne kama ene ade oh enti Christmas nyakopo awo asen enwamu de emfa Yesu awoda ho so wo yira eno no menkan se menkan mo obi owo mpran ene obi okohwe obo akohwi bra awo na oginani wo kwan bone so say bia bronya adunti no wudwam say wo de wade ye na echeche dabi enye ne sa bai bronya aduni ya wo Yesu a say wo ye ukun say ukun de awaye wo ho de ene wo yele awaye no ho de nyame yeshira so say the Bible kan o Proverbs 18:22 say de wanya yele no wanya ade pa ena wo kan Corinthians 7:5 so say mo mfa mo ho nkeka enkame mo ho eti dabi apese wudwam bia wo yele de ede kora tumi dwam 5 kora ye wo yele kum chacha ai say wudwam 5 kora ye wo ho de so bi sa doctor fo a doctor for na on beto say sex kora no eyaduro I see sex is medicine mate eto oyele na woku na ede wase wo pemie no wo pemie nsa wo penanya ende edwamu ma no ene para ye be fa ne se para mesa about so domo wote mo ho ase tea doctor wasu obatima tea doctor me ye tie kum chacha die na won so preparations ben and na wo ma wo husband Christmasy me de me ka na maka ni ya de bia ya me Christmas I see oh kan wa kan ya na ha na kan ya ku chacha me mo ude what's we friend of software bro be aha na kan ya ha na kan ya de bia ya me Christmas de bia me first and every weekend wo fia oh yempie nkotena ha ana say yenyi ani ana say bibi sa me ntwen mabronya ni nu ansa na me ne mabusu age yani so ahu udru mo ho na nipa eguo bebre na nya bronya na yedi o bronya nu eso omugu ho amoje omani wura mu na kwawe ebu abedru na ho nyina ayema omoje omani so wate ase enti me ma ye madwen se afi we no so ahu ya duana ko enu abu ofie ye bepie akotena baabi so what you say na ya chile mama nkwala no so ahu sei ana sei na ekọ so ahu on the american enu ye nkwala na fa na wukunu so me kunu so beti ase dabi de preparations be na wo ya ma wukunu okay de me ya ma ne say afi asun na wonko be me na trefe be week bia trefi na yenyi yani na yempie yenyese yenyi yani efise afi na eden edi anije enye anu aduane adi enu anu anije no dabi ya anu aduane adi na ma yeden na ya eden se ya anu aduane adi aduane different enu ma yeden bi yedi wi ani asen adi se aduane ne yemienu auntie yedi ba kwa no ne afa para yedi ba kwa nwumere I see yenkonkon na yedi kaso saa Abu Ali Sakara say good evening me hwemu efri UK Abu yechia wenwumre Isaac Insia say me hwemu free seshi intronsu wase wo pemata atarem yo me da say Insia na kwa me say great job Maria Mayao wase edwuma pana mo ye no me hwemu free Missouri United States of America Franchre Yabua or say good evening me hwemo live every oboase good evening no boaten ata or say me hwemo live from oboase tutuka oboase for hwe nyame enhwamo and the minute doctor entina de make me side de make wo side no kan wie yo ti me busa wo enti no fine no say Christmas mu be pie ni ade ana me say Christmas we me kuru me mana tena fie be yes 1 week 7 days in be di we fionko ba bia I see ye no aduane di ni ye pie ni ye kohwe ha ye fa ha ye sene ha ni ye dwam nso ka ho so ni nya ka ho ana eso enti me wi me ho no e me mani bi wo ho ana me di ka aka no ese sa problem no e ba mani mu pa ya fene nu yo but e bi kora fira said e ba
Sa afie aso na be ma ne na yire betena fie. Ese me ji me yire ni anase me ma me yire koma to ne yam anase bibi no. Onye o. Obebe bu okra afi na so no entoma sei. Krontoma na yire. Ese ji ne fafura. Anase me ni trefe kwa na ya tonsa didi na se da bi onye. Obe pia bontia no pa no a omodidi no obe fa ne shirt egro ho tu ne car. Anase wo pia bonto ba na de asa na oba ne kodada. Oba ne nim no ko kanso asem asi. So nti mema no mo yesa no omunyai e ma no so ebi hu akorokoro ene kasapa tie me tie de obi hu akorokoro ne kasapa oba bia no tifo asem pakọ ana obe ma bia ne ho tifo asem pakọ e ma no e wo problem papa e wo mema ne side o hu se oba bia no odaye ya na e wo so ne gure ne mo se me de e wo de nya de ntimi ntafa e wo ye be ma na wo ne wo yerete na afia so wa pentoma bi woni bi kura na kasapa. Oh baby, wunim say me nesika. Ba me wan ka me ya ma wo. Wunim say wo ye. Enti sa fi we so no anya. Woni problem. So what I say, Emma, would you be catch no ba e ya krokro no be gi atum. Say ntina me so me kasa kasapa. Say what I say. Enti no say wo be ma afia so woni bi kura na. Ye wo so no wo de kakra be mo ba no so koma edan. Atone yam. Efri kwan a onso na asebo be ka che kwa no du tiba ko bodue mo ha afe no wo be di sun ana be wura fufuro mu so wo di sun na be wura fufuro mu ebi so ana onso kwan a onso fa so a wo bi san bibi no on say ya kwan be bra ya fa so a ya kwan be bra ya fa so ku ejina mo a wo num say afia so eti o say wo ye bibi enti me enti me ba tetene kura na emrewa no ya na mo tie kura se tete no atete no afeso a na se papa no edo ne kokofuo na aba na wakoton no wo tontoma mienu duku baako no atompa boa to so no wa odisika to so wonum se afe no oba ne beden ebe ye aduane obe fra ntoma ebo duku ahyempa boa no ode am oba no but enne mema no bebre ni mu ye by concept mini aba obi say mi kuro ma mentoma agese mawo yes say utie be ma bi owa yes from so ente wada de American oh tie me say from no ente wada etie bia oye no afie bia ba ebia afie we any last year ebia ne nadwuma no na asai nadwuma enkoyi na meguso ana me kan ese wa fe no na se wadwuma no ankoyi a kasapa. Thank you wonso oba no so no oba no so fa kasapa ne bisa no se miwura ebia afie we de ebia mi hu action ana afie we de mi hu se wo ye bibi ni ade so ada se asem obetu ama wo no wo de kasapa no ena me kase asem a ebia akokan o kan negative wa be ma bi wo be ma negative answer dabi but the way ebia asem obetu ama wo no so what an oba men kase me ma na enye eye bof ni nyina so what ya say but wo be ma no eye wasade eye wo wasade ese afia so ma wo ba ne nkase me ebi o fia bo so okura akokọ okura nima we na de aba anase oh mame won sa afia so me ni bi me nya me ye dabi o ya na mo kase ya asade a tema abote Osi eya asade na uti se Mike ni tie wo de me wo me de unsu tie me asembeli ma odi tie me o se eye be ma asade e wo mu se eye be ma asade on by edu ba bi asade no tu mu se be ma bi o wa asade yesese o ye no sa afie no mu no ana afie we mu no na dwuma sai ni ma sizi ni ma nkoyie mu no na wo ba no so edu wo bi Obani wo bi a wo betumi di aboa efie e di ahwe nkoda no ba de bia e mani bi won so a e da won tirim on kiti koso so no woni mama esane ko wasade dabi woni mama wo ye be ma na o yerete na ne ti yi a e be hia wo sade obi hu ntwom etina ne kumchacha kumi opeso che mani bi omu wo skal but what if say obano woni sika but be ma sadie eye wasade obano oska kwa ye wasade ba say wo ye me boafo e na wo so ye efie ni ti wo ye me boafo enti no enti wo ye me boafo enti kumchacha won jin like on jin to mu say enyam wasade
Eyame masade ba mayemre ka bia ka atechemu a ye wo toyin ka a etwini free atechemu. Me kan ko da ko to hosta line Oh mame. Eya wo asade se. By for asade. Eya wasade se. By wo se wo ye me boafo. Sa wo anya na wo ni bia kasa pa no oba ne be. But what if say owo na won nye so e? Wo bi onye. Aha, enti anu na wo kan. Enti wo so oba no so hu say ebi kwa na boss na sa so na ho no wa tudi dwa me nim papa bia wo ye bobonten ama ya mani mo na okofia outside gentility home cry. Enu de enye. Enu de. Wo oba na wo ye den. Unye esanse wo chadie. Okay. No problem. So what you say? Enti safia so na me kunu ne wo ni bi na da mu ebi amaame wo ni mu say de bia me ye oba ne kwa ma wo nka. So what you say? Je wo be ya no. Dia men so me kan no wa ye duane adan asi ho. Dia men so me kan wanti asi o. Ese ni botom. Ese ni botom onyima ho. Temai. Dia men kan ono so anti asi ese. Prafo akwa akochele wa bo. Dia men so e. Eya no ensuo na si wonka. No ensuo. Kujaja. No. Ansa die woman say. Asem ni o wa. E man ni bebre ensu ni mu kasa. The problem no enye won nyina. Me pacho me announce say you were live with Facebook page. Enko for hwe yen ye pa 6.3 FM bet me akọ na wakoja o messages so definitely me read my start to read Kwame's nana pokusi kum chacha we too much obi amra me hwe ma ho fe osofo obi oba Jenny say osofo kum chacha nie that is not I say auntie Dr. Abotre omuzi mi pa mcho mo yana ma nko studio obi amra Facebook no me hwe ma ho fe I'm kum chacha se mo mra me hwe na ho fe o hwe glasses are watching pacho Adom 106.3 FM yawo hostess here Facebook live koho na fa utro nsem no go a making kind nyina e de amamo na kum chacha na ende ti doctor de mame no munsuo wabi o de da bi eye wabi mame kasa bi eye mame kasa mame tie wo waka wo de awie e na munsuo e na tema ya announcement no me ba de woman say kasa me wie mami wo de kum chacha me be say the woman say aha ukasa o se me wa kasa twam de dada dia me kan say e mani bebre wo wa tema e mani bebre wo wa ya na kasa on se kasa ya de bia e bo onso obi o no mo akwan obefa so a obebi sa bibi no utumu say mo obibi amofra ne body language yeah so that say eti afia so nti wo de wo hu say wo be ye bibi ama wo man na no ba papa. Thank you. I say we are bibia ya won the money ya. Eti na mache mu say. Me ka say man nyina eti na mache mu no. Ya wa ma bi o wa. Nti so che say ma wo mu ni mu kasa no. Thank you. Ena omo so mu nyo mo say so. Problem e wa wade ase. O be won so wa pu bro na che. E ma. Ya wade aye na nti bo say one day. Wode aye na. No eye na beba. Oh eye enyi chop money. Eye enyi chop money. So oni mu say before aba. Eye enyi chop money. Minu aba eti wo yo ba na se wo pe bibi nso wo ku nchen ana se be ma na ne te nchen so a eya abotre eya ntoboase ba ye wo ma bi o wa sade wo no so be kasa no be ma ne wo bi kura won fe ma no because ne kasa nye ebi enu kasa na beje ade a eyeye afia so na wo fra bonte ba na wo ka no sada abotre okacha me say ma tonto ba akwa ma afia so na maame ene de bi ni ho enti no sika we gine manage ne ene nko me ba enti antiofilia oba be na oye jimifo oba ka say me de me nya anasese na anya oba papa na wanya oba papa say what you say na be ma ni bi wo ho a onya afia so no obe pia bonte ne mpna fa kochele obe me na owote sa na won wunye nyina no say enti we bisa say couples ankasa e wo say wo moto achede mo won ho edru bronya bra na mpese me ti doctor way e wo say couples so moto say wo to ade onso me nua ba wo dofo no by force say e wo say wo to ana say ayi obi ton niama ayi panties no me ma bossa shorts ne singlet wo be so epe ana me say we yi singlet no pack ne baako ana we yi bossa shorts pack baako ana odam samo de o say ye de ko cheye kunu no efe so nti wo be ma wo fie na wo yiri fra bonten ba na wa to we di abrewa efe
ya say won so oba no wodo ye odwen ho so ahu beba bu ho a me say handkerchief afeso krontoma na yere obu won so a obeto so what ya say nti we yes sa oba na wo won toma no na edi ne tirimu dem a won fe buo bi e ma ebe so awale won timi nkotwempra woni ani je oba bia ye wo be ma ne na je wo ho ne bibia won ti safia so na wo nso bibia ankere na wo fe se won koya dan eti wo ti wonyina no de kuma aye dan asole eti bikitu bia obe kafo akere wo mama eye no nsuo why menu abatema yes daddy ewo mu america ne se bema bia wo wiase a ewurade be hira no a wo sika ne nyame abie kwan kakrama no na onhwe ne yele na wonhwe ne ma no se bema emema na etesa no no me ye ni du abodi won wachi oh eno de no kra na america owo sika owo bi esun se woni bi thank you esun se de oni bi okay owo bi now etirimodin ahye any adwem bone ahye ne ma na watiti sika ma foforo wa abonten na watiti sika to esabesabe e ma pante ede e ma brazia na watiti sika eto ede ma e ma foforo na obo modin se we nyame yeshira no na nyame abie kwama no na wonye sika ni bi na wono no onfenhwe fie na wodi bo akohwibra e wa abonten no eno me yeka wo na woni wo so nemo me pacho me ba wie wo de me pacho tie eno me yeka wo by on say obi wo wa oni bi ana obi wo nso a na dwuma no asen na dwuma no enkoyie eti no yese from so ente hoda enti no na dwuma na say a enkoyie no oba no nso no ya wo ma bebre nso a wono wo te no adwuma say na ne ma enkoyie nso a na opese wo sesa na adwene obu a wode ma no na so ate wow ti doctor adenti na etisa ade eden na be ma wo ba ni kunu adwuma be sen na respect wo na e ba na say sa wo ba no sikanti no di kunu ne chiata ana ni ma mienu ana egeden ebia wo be ma no woni oba ne tina wo sika na hantan wo so wa hantan oba ne kure hu sika wo hu ni woni bi ne de obu a woni bia woni ne ye baako omo be bra sika ne nya ba be ma ne semo a afo ba won se onfa bu onya dan e ma oba no enti oba ne Yakobon so ohiraw na hantan ba wo mu a wo gin hira ne ye dan efiri nsem enti won se ehia oba no so wo nyina wo bom pa ye se ehia efi se wo ma ne ye dan ebi ni usika no nya wo so fa so oba nso otesa no Dabi kakra dai ebe hia no wono so be di wani amohu sai dai oba woni be matie no o bom pa ye se hia be ma no ana ke se wan kasa no wo de obusu asma men ka se ma me chimro se me tam na wo de ama no no enya wo time yerade me tam no di bisa wasem wo hu se obema bu wo ho a oni bi woni ne betena abre ama Yakobon ayede mo bom paye mo ya kwanchen mo ye we Yakobon kakaka no to hye boso gu mo so na bi start ba se pa ho no be hu se wo ba no nya obia wonya obia afi no fe se di wani aduane kro be se ko bi ye to fi ama de aduane no onye se ko de be ma na enso no waja ho no woko eti se ni pa no se ni pa no se o ka so obi sana na wo de be ye no yo we de di wo ba nyamesum wo esensa won cheche mu kumcha obu oji Kristo di no obu Kristo ana sa oba no wo betima de aka ne ho aba ho no wo ba won Kristo ni mu no won fa wonya hwe I see na ese na esuban bi ntina ebe mo oba ayesa enti kum chacha yes dear enti kum chacha won so wo say de ya ene se bema woni sika ana usika asai asa wadwuma bibia ye wadwuma na wo ba emu kra na bronya aso na o se wo ye kunu a o se ebia auto aponche be fie enka no na wo toba what if say ebia na oba bia akohia no fiche etintino se aponche ba ko na auto se wo ba aponche wodi ni ti na eba ase ani nya ye hu se yakokọ a wodi ni nsa ne ba ne nai ba ko no eni ho se busiane mu ucheba obey kwa kanso so a osihram Christmas enso so no enye de bia saa na wo ye inti na men kan say
enya dia wontumi ntoaso ana sana woye be me woye efie ni ti aha enti no eniema woye ma woyere every Christmas no e wo say no na de bia woye ana wo besisem na de bia ka ho ana eso te a o say ye worried say eso te a eti na me nua ba atema maka say on say wiase no from nte hoda na me nua ba woni oba ne nete a motena be bi 10 years abo aponche emfifure te ne pa ba ne hu nwinti ye hu hey prof ana okusie enye fufu a obedi pa ba ni bom no wodi waduro ne wo makọ ho a enye yie eti woni pa ne nete be 10 years 15 years 5 years ebia afie bia woye by afie weyi sabe eniema nkoyie eniema ko basa coronavirus adawroma covid-19 abese na adwuma amaniema yebisi basa na ade na se bia unidi bibi na se ama minua ba enno enye kasentwi enno enye akutiabo anya to da bia ewo kwan a obefa so a ya na be ma won ne tie no obebisa no bibi anaso obebisa no bi ade obi o wa wode ahomaso ne bisa bibi fa odo ebisa bibi wode odo ebisa bibi a na be man so a wono so do no wode odo be yiwa no oh my dear afie ready ene ma nkoyi ene ma ye basa ene ade ba emani bebro wa ya na abraba won bo no mo bibi a mo frɛ no comparison anantesa yeah comparison thank you ana kwasha asumasi ana kwawe ana niku ana kwawe kwasha ade niku atama no ana kwasha ade hwɛ bebre di comparison hwɛ dabia me kase sofukum chacha me kase wo di comparison ewale ya wawade ye kora egu enkoyie na no wait to benz man yire na me de tiko na atama me be ma bi on temati asem we yo be ma bi na ne yire ekọ adwuma da bia na wakosi ne yire wa adwuma mu na okosi ne yire wa adwuma mu saa ne yire no ba bi wa yi adwuma no edan na ya abrosan etu on wase na adwuma no wase etu okosi na why fast na won we be ni gate no na why fast na okọ na yele na gate na no front won akobi ama no etitem bia enkrofo ginagina abrosan so eye won fe aman we die sade wo do na yele ane won na yele ye no won ti ase da bia man yi kosi na yele na why fast na wo bie ne do no na wa fa e kire wo na akobi ye na yele na yele si woni bibi sen sister biti abrosan so ohwede ye man no ya na yele na tambi obesina na obi gate obesina na obi gate ya ne fe one day wodu fi oni ni kunya problem pe na ode koye comparison kwahwe asumasi na asumasi da bi obesina yela na wo be biye na yele gate na ne yele si sa na enye bibia o ka no ye ka dada eda baby ana yele te wo front one gate ne so nye gate ni wo problem inside a chi so bibio thank you so bani biye gate na gate ni be yi ato yi to a kokompefu okure ntumi nye so eti be man na wo experience awo di be biye awo to me di be anaso obetumi ye biye eti na tem bia be man so oba na wono ye fast nti na enye se wo treat ni ye no thank you but obi so hu ye no wo de akoye comparison as a comparison e wana wadi eti edu ba bi aya na man no bebre nso nya se comparison ena asumasi ena de waya na yele ena asumasi ena de waya se de wotem ho ene kakre quotation mi o Proverbs 15:16 waso woni patre ni ade ketekete owo no enuonyam wo mu che obonefo a wonya de bebre etu yo ba na ni be matia me de afutu a me de man se ahobrase Ephesians 5:22 Bible so ba abre wo ho ase so abre wo ho ase ma be ma wo suro nyame ani be ma owotema bie ni wiase a ubu no e respect ne bre wo ho ase ma na obeme komade wo
anase won hwe yiye be mo tesa no na ni tiri mo denchen akai dani. I see. T doctor. Yes. Ni ekum cha check e oni ne ya adwene. There be obey den ne my adwen. Ene ne ya adwen. Na ono na won teme de na se. To onye din no nteme de na se. Okay. Hwe awale ye wale. Nipa mienu na wale. Ana wonya wale a esese wo yire ne ye wunua. Esese wo ye wadanfo. Esese wo ye wo maame, esese wo ye wo papa. Die nti a me kasa na se. Mo awale no, mo afiri obi afiri na busua ho. Ana mo beka. Pacho ben mic no. Wahu, mo ba beka bomu. Enti se no me hawo eye wo hawo. Won so hawo eye me de. Enti ni kwanse wo di bibi ye den esie me. Na me so me ye den, me di bibi ye den esie wo. Enti wo bi a esese me hu. Woni bi a esese me hu. Kasagu mic. Woni bi na se won menim se wo bi. Wo di a kire me. Na se woni bi ese me hu se woni bi. Enti se me nya tema eni ehumobro ye den e de mawo. Se man so na ote ya no. Sa what ya se. Enti ekoba se e bia wo di niam akura sie me. Me hu niam mu. Me nim ne ekọ. Na be ka che be sa afia so woni sika meje di. Me no se ekọ ni modi esa. O be ka so dis kan so obi. Okoyi wa bonso. E bi nso na se ta wono ya den. Woni bi because of Kasagu mic nim. Why ya den? Wodi sie ni nti no. Sa what ya se. Enti awale no se wo wale. Na se mumie no nyina no mode no kure ehya mo ho na obi ni obi abrabo mu a sister chese me ni woni be ma ni bi kura me wo ba no me koba wo hia so me nka kura nya dan emu obi nte evisa ma pe ade efe Nkofo ni hu weni mo nti hwe o mic ni aha Se me ti wono che ma ho ofe no ni me kokko no. Etu Me kokko no na wa hwe me a o hwe. Pacho mic no. Pacho camera no e hwe o su say nti hwe a. Eti wo de ma wani nkwa. Se wa hu. Me kokko enti no. Kakra bia na wa be hwe manim. Na wa hwe me kokko yi. Omo ya me fe. Kubcha. So se me kan. We dey T doctor there. Yeah. And ye we baby abonti na ta kuma be gina finfin no mo akone ya hwe. Se wa hu. Enti be ma ya wo hwe me. Enne anwumira meti a wo hwe me. Se won wo yire nyefu de niema sie wo yira. Ya se wo ye dai wo de na di a kire no. Ana wo ban so a wo de niema sie wo kunu no. Frase se dai ye wura fifufuro mu ye be wuram. Frase se wo sesa niema bi na mo awale na mo ye sa mo aware no. Ani gie beba mu ama chese wo kura no obi de mo de be dai ebetwa mo ho. Na se bebre ho a mo sie de bia. O na fe scanner wo ba no de. Ai e wo be ma no de wo ye ntia wo ba ne de sika na esie. Entema. Ebi oba hu se be ma me kasa wo de jana me kama kasa me ba so. Scanner be ma ba. Ya na kwa ya mo fa so mo balance scanner de. Ya na ehu pa o. Ai every say. Wo betumi balance ya wa na wote temai. Yeah. Be ma bu ha wa na wote. Wa na wote. No wo hu se wo ye adwuma. Na Bob say ya o se adwa. Wo hu se wo ye adwuma no. Chop money ko nyi ntu fi. Tina mo de balance. Ebi anu ama obe 10 million bi se fa ye adwuma o. Sika no odi ama no. Wo be buo mo edi sika ni nyina na oyu aka so ekosampa ni ba ma sika kura hye. Me ma ni bebre sa no. Tina mo de balance no. Ana ebi a man sika nya adwuma ama no akwaje bosia asa ana odi ye adwuma. Enti wo ba no wo be hu abeka so wo sika. Enso bi alone so what you say. Enti wo hu na so otime de balance. No one me kan che ne say wo sika. Say what you say. E ma bi wo problem papa asema me kan se wo bi la say man ka we ya wo bete. Na me ma de wo problem. Me ma ni bi so problem. But dodo ne ye ma. Dodo na nso ye mema. Dodo ne ye ma. Dodo na nso ye mema. Obabu wo ha woni ne kunu awo. Omo awo. Be ma na gya ne ho. Agya nkwala na gu no so. Oba no ene be ye bibia. Se mema na etesa na na me kan sa enu mi ye di won wachi. Se mema na etesa no. Enu mi ye di won wachi. Sa be ma na wotesa no. Wo bebre papa bi se ba mo kura se wo koto aboa. Na wa anya no yi a anu me wo so. I see. Na wo be nipa wa wo na basase we so. Wo se me de me hwe no ajagu wo ba so. Na wo ba no so nya entime nya nkwala no wonti no. Na wo ne nkwala yi omo kukuru ehwe ase omo fa omo yese wo ye be ma na tesa wo bebre se wa se eno de ma me fa kakrenka de wo kan ho ma wo be ma bia wo wiase a wo be wo eba ana wo be wo ma abe wiase eson sade ye unibi
ɛna so said ye wadwuma asɛe ɛna so said ye nneɛma nkɔ yie but so wo bi nko ara na sɛ wo ma wonhwɛ wo ma na sɛ wonye sika ni bi etumi de woro doroso etumi nye bi etumi de bo na sɛ wonye bi etumi de bo akohwibra ɛyɛ akohwisɛm na wonhwɛ wo ma ɛno de ɛyɛ curse efisa asema make atema de make kan otama yaso oba bia ni wa wo be ma ne ti yie na afia sun na wonim se me kunu ewo bia oyɛ na we de oni bi enti megu nanim ase ana me kasete na me di natam me nya sure se be yesa na wo be ma no wunya wo ma no wunya ma no na afia so na bejo ka chen se me ni bi o wontwe ma wonim se wo de wo ye trofo enti no wo san di tracher no enso bia na no krasam na yedan wo ka kire no enti be ma bia wo hwe me na nwubre no me sese sawadwen o okay sawadwen me hey kuchacha mami me pick phone lines na wo treat ni yi a nyame di nsira kase yedan eba wo so what about wo treat ni wicked ya no kore pa me ba wo so no kore no me ba wo so me support no kore ba ema ni bi nso no sane ye medi kan no ebi nso mu ade na ebi nso tema ebi mra wo ho ase ema ni bi ano yabe se akonfo yele ema ni bi wo a wo mu ade oba ukọ na oba bi dini kun atemu twa ni kumpo apa wo ye be ma kwadwo papa wo ye be ma kwadwo papa wo ye be ma wona hwehwea se banchidua kwadwo papa wo ye be ma wano bagaya se kaso asase respect ni awale bia no ya na ebuo ni awale bia no ya ebuo ebe ye de se metimi agina ho na makate me kuru se because of oni sika enti no me di na tam esese ni se enya ba na me ka se ne woni awale no ye den e de hyase enche mi baby phone lines no mo mi jamo pacho mi die phone lines no why na min kai messages no oba jeni say osofo kum chacha nie na hima Gladys o say program media nice but Gladys 9:30 say good evening prophet famous king say my man kum chacha one me do rough oswo do pa kwams nana poko si kum chacha we too much samo edu dakwa wose wo hwe live from Kwewu Bepon wose ye nto aso nye edwuma pa no Hebert Silas ono so hwe efri edwuma kokokoben Abedi house ye chi obi bi ho samo edu dakwa se wo hwe ye efri Kwewu ye nkoso anye edwuma pa Mary Ameya wose ne mami kan de ne enu ano no mami wenya obi pia wa ha Rebecca hey Rebecca Wuso say good evening me hwe mo live from New Jersey USA me do program me basar Becky yes you do papa Felix Bell Doha will say because of distance between one and Nigiri no sika momo pena obetimi asend ama no otumi de ato bibi Tobia Brony no hope say enwano no sana Felix Bell Eka nana kwa mitipen say me support kum chacha kum chacha was supported so kum chacha somewhere awuku say you say powerful discussion wose obani bema de osemu nyina mu play omu role no mo ho any ka omu ho eye bronya ya ye bedi Mary Ameya say good job Adom FM me domo pa Kwame Taylor was who share your Nungwa brigade or say I love this prophet kum chacha you know this serious emoji akaho Vivian Zaglago was say kum chacha nice talk now kum Isaac Chumesi was say me shamo live from Israel Tel Aviv was say me do program me papa nende dia maye late anyways kum chacha any mami mi chamo we Isaac Chumesi all the way from Israel Tel Aviv was so chamo Isaac Kofi Jakun was say kum chacha you do mami yes ne bi na kona I was say mema so extra wodo during Christmas Otis Kwame Dako was wo hwe live from Manchester UK Samuel Golo was saying and then me enjoy program pa kache kum chacha say
me penasem me hwe mo live from Aguna Swedru. Hey, kum chacha fans nkwani. Kwa mi Taylor si kum chacha well done. O si why you there. Ruby Ayele kum chacha. Obey good husband pa. O si o showa. Ruby si o showa. Obey good husband. Obey romantic. Hey Ruby. In Siana na kwa mi Ernest. O say dear T doctor Ekano. Ye no kre. Mommy, that's when you 2 votes. Eh asemo. Kobe Steven say, O say ma ti problem ni say nkofo bebre omo ye singles no wo mu nim the way ye treating mema. O say ma omo worry bebre nim the way treating mema but ma so ma worry no omo so ebi mo ho a wo mu kunu enti because of bema ni nisika obi o say obi ani kunu nisika eni wo mfa ne nye hwe o say married woman no o say married woman ni bi wo ho a we yenwa bema Kobe Steven eneka Abbas Gideon o say good job rate o say ani o oba Jenny say osofu kum chacha ahia you be romantic. Osofu kum chacha ne de Mercy Mensa o say mi chia mu nyina rate o say okay rate o say emba ni bi o ha wo ka mo asem o mo mpe ena Mercy Mensa sikum chacha asemo kenyina mi feel asemo kenyina keep it up oba Jenny osikum chacha mi chia wenwume Jenny de Jenny ube steady pa Jenny nkwa send messages be de ho Abeku Brown osikum chacha mpacho you glasses where you glasses le da neni bre na no yi mo ehu ana mpacho me pacho me be phone lines no 0302216556 0302216561 0302216562 from Mr. Seya ye Bo Nkommo na ye de ye mo emu epi kum chacha enafe prophet kum chacha ena miami mami T doctor ena me ni omo twetwe enkomi na enkomo na ye de pa je se nde pon agoprama so de ye be kono makokumbi me ni doctor shine be gina vina ene enye ize kra unia 0302216561 0302216562 from me na yemo enkomo so aye dzeye me be phone lines this say na me kai mo say you live e wo your Facebook page Adom 106.3 FM kum chacha yin glasses no inti tell a friend some me kum chacha no we yin glasses what na mu hwe nanim prophet ba ko pe controversial prophet akaso obebu T doctor na asa T doctor Ophelia Boama Interbusia ye beer phone lines the 0302216561 0302216562 Bronya Bremwan ye way me see aka 10 days ni awo ya je nkwa e den na wo ya ma odofo papa bi e den preparations na wo make for wo kunu ene wo ye wo chocho mu chokra wo ne tende obi okra Christmas won to hwe ma ne kunu da won to hwe ma ne yere da won to hwe ma ne chocho mu obeka say na Jesus ne wo no ye wo birthday ana me ka say sa na obi kai ye wo school o say na Jesus birthday ana say your birthday na obeji atawe ni ase open gifts obi frame me hello me bow hello hello what's America good evening you bring me chamulo juma pamoye yeah that's it na your friend say na okasa so free here from original one because if you spin test manet original one e fantinyi bia okasa yete in fact kum tete one juma na ye do papa original one osikum chacha me juma na ye ze hello Oba. yes Mama Juma o. Ejuma ye odo na ye fra sell kasa free here. Yes moja be ma camp. Yes moja. Kasa yetie ododo. Ya menshira me ejuma pa mo body boa aware for. Ya menshira me bebre. Amen. Ya menshira me no ntum kwandem na every Tuesday bia no nzo ewrade mama hoden na mo zame tran radio so nchekere na yenso yedi machi pa ya menshira mo. Amen.
I love you, Kum Chacha. I love you. I love you. I love you. I love you too. I love you too. Kum Chacha is serious, what? Yaminshan non canon. Or you serious or you serious or Diagron or Diagro. Yaminshan pa Papa in them can't pay. On there. Baby na can say Emma the idea member between a Mabitna and Yanukra. Yamukra Yenisa. Yamin Yenisa in sympathy about when you had a ball band. The house there, the Abitna or Babitna. The Yaminshan non come on. Bye bye. On shower so bye bye. Hello. Hello. Hi, good evening. Evening. Pasha would ding any baby I will free. About maybe mom is testing sugar. Other casamitio. You know, me, the chap Kunchacha, small can a good bam, some but also, I look at it, a man will Christmas yourself. Also, be another do surprise or ban, and also be more ban. Big man and baby. But man, will turn the command. Okay, and I do out to America, then and yes, I said, with America and son. Oh, also be command, but man, will sometimes we start because chum here. Oh, no, son, and okay, I do out to Kanye. No, son, than a boo up a boo up. Oh, yeah, some man, some share time, man, okay, yeah, that's it, papa. Hello. Hello. Odo, your friend saying, now casa free here. Your friend in Nanachum, the Casa free. Alajo Johnson, baby, almost every free driving school. Okay, Odo casa mitio. You take your man and say, a blue baby, a young no dog there. Nancy, man, be ma or dono, and yet the cry. They say, you better money be an answer. On Senator, a banner, now say, also, when you are time. If you have best saying, your man with the Christmas, I did. Woman, only in Nakono, so young people, you better mom. And I'm come touch as some other kind, you know. You be a whoopie, you better mom. Hey, and then you come chacha, ma, warrior, you do. Yeah, Nyamisha, hello. Hello, Madam. Yes, Odo, your friend saying now casa free. Your friend Baronzi. Balonzi, casa yetio. I think Casa free basically. Program I had the papa, me chacha when you may. Okum chacha me feel no more. Ah, yes, you feel you, pa. No more, not me, the papa, no. Family, you read your thematica of supporting me. Seminibia, you be because Jamie or Tomeko, it me feeling. Ah, no. And one on your dancing, Nyamisha. Hello. Hello. Hello, good evening. Me pacha would D any baby I will free. So, if I'm a chief, thanks to the papa no new tapo. Ye chata for phone in our casa yetio. That will be a better, but you couldn't that for intelligent pa. A man go home can scar or bomb to be dazzled. One dash was in the year, solely a pet. Oh, done on water. Ah, me, you look at Jayo, the cannon or now or dazzle. Hey, that takes ba. The numbers are very good. Bye. Hey, baba, ye eat taxes by say, or to me, that's can say me. Also, who call your sorry, me, no crack. No, hello. Hello, madam. Good evening. Good evening, Ode. Would Dini baby out free? And by me, Dini Samuel, I'm a Casafis Akumono estate. Sameka sayetio. And you made the mama and common I doko and then how. Oh, Dine say me guso catch me yere say 9 years in ya ware ye gina alter ni ma ye kisi ye hono. Da ben da na me sie fika mu a me fi adwuma ba wa kisi me da. hey. O kisi me dia and then fa ho say bibia obeka se me ntom fi adwuma mu mra no. Me to de ama no oda me nchen wa ha ma me fa ma no ntena no utim. Mami. Na yes ni ye bibi en centre ni. Mi tia kum chacha anso nyankopon nhira no ma na ho den. So na mami kisi ni enta ponchi ma. Chop kiss for ponchi. Eno na maka kire ne se mi fi adwuma ba na oha age me. No mami kisi dia en ni opedi a me so na ya.
Hey, kiss for Pochi, kiss for. Nyami Shamu, catch your mommy say I don't do. Amen. Yeah, that's the far. Hey, and then come on, I dead though. Hello. Hello, mama. Yes, darling. Me pacha udini baby a ufrefi. Nyami Adom. Me dende papaya. Adodona from Sekumeyo. Sekumeyo. I'm best. Okay, odo kasana mitio. Bepimo seke ha. Minya ba ko friend ko ku pempe. Kimpi tese wa bimo ha ma tese. Amanfo tese amuti kumtata nkano obie betwese machine ho. Oh, kumtata krense. Why heavy too much? Too much. Oh, or soft beer, Obia Penasem, because on our car, or can pimping, what I say. Yama, Obia, can Obia, Ababere, Ababitino, what I say. Yeah, that's a moment who pimping, Mamma Basso, said, and then your detail, I don't know if I'm no beer. Never can say, and then we program it. I did honey. Yeah, that's it. Oh, the mission Marcel. Now, me, how to say, oh, I feel so, and then man, but I am man almost more support here, a crack. Most opportunity fake a crack, and then be a bema. It's a damn your fan support him. But me a caden, I may your fan support him. Young told the young yedding. At least, on the end be an effort, and if you be an memory for my what I say. If you are my tongue, Palantale, my tongue will be early. In Yanica Cano, I would my day. We are about with my friend, so cacra. What I say, and then be a make us the beer, but Oma Mosono. Why? Yo, yeah, that's it. And then they also put here because I'm a baby. I did. What you say? Hello. Good evening, Odo. About good evening. Now your friend saying now kasa free him. Yes, friend Freddie, my friend, yeah, there. Freddie, kasa yetio. Yo, edamasi. Nejuma pamoja. Send me a kumuchacha, sofu kumuchacha kaelo. Ama. Akoto masem bi super. Sa, what are they? Oh, senior okay no. The by some grano and shut also. Mengwane da desi. Oh, me so da baby. Oh. And now say enti asemi ne maybe enti. Oh, who needs can be crowd for so say who ska. In some circumstances, when you scan out the CA, sometimes they be a suba in a bit me a massad in Abano. Oh, me, be a name to me once. Oh, umpa once them there, but a banisika sem you be a pet as him. So also, I couldn't me feeling too much. Minimum can come a meban or crabbe, I beg a country. Me feeling bomb. As a wood divert, as a wood din someone now you chill when I say scano. Won't you windy? Mainly and some money be a so be a old Timasami in Yawano. That first no a diamo. That is a city. Maybe Timmy me papa see na me say yamba on Osoma. Oh, Osoma. And the Yaman get to be a while to be for Sumia. Niya onya kamisi miniskape. No se we de bia wo se oniska. E bia wo ni wo se oniska. Ono ani mu se mini bio. Danso. O peso ye se de asa mu na mekana. Nde ni afku nje tan kan de sa. Matias. Nyami show. Show. For your final caller. Na ya sorry. So hello. Hello, good evening. Good evening, no sweetheart. Today ni baby Alfrefi. Tuma we unia bema opemso jin each. And you made ya baby PM me krum achema dubie. Okay. Achema dubie because of multi TV Ghana for e bidi dwumanti no. Ye na ya bontinko a ye tie na anadu. And you made mama ye ni agi o. Yeah, that's it. So fukum chacha too much. Bo nkasa onko kasama gum nkabe bua pa 2024 ya beko how ho aha said na ho friend so ati mini aba na ho ne friend so ni din no T Dr. Ophelia Boama said na ho friend kum tata ho friend na tina numre dia mama program na ase baby a obatum adubie ne atima nyina ase mpatem won mu a obie tie mu den mama kwa ma asem so tew ya kan say emma media kakra me kan say oba bi wo honom na say wo ye be makra na yi akoma mu so no oba ne be tena
said na kum chacha ye sister ya ma me kana one ubetimi no oba na tena so me can in different way oba no obete ase ama no one ne be obehye say bia na ebe yewi me ma obete ase one ne betena enye senka anka wale mu de ne kwan so no awale mu a obema ni ni bia oba so boa so te ase enye se bia de bia bema ne betua oba wo ye adwuma na se bema ye adwuma bema entina ye kan se ye se so boafo enti se oba ne wo ye adwuma na bema so ye adwuma mummienu no nyina no munhunu se enye se bibia bema no meka bem oba hu ina tuto wa account mu a o sa bema na mboa sa na wo bema no so person yada se ebusia emre no ayemre eyemeja enkomo ne ye de no na afi o se ye sorry so enti ye ba be ko nyame hya mu nyina se munya bre ne penie na mo hwe yen mo a mo hwe ende Facebook ne do so mo hye so mayen Adom 106.3 FM ne kum chacha ene me mama T Dr. Ophelia Boama Prophet kum chacha ende idu se me mark 8/10 but a member 5/5 kum chacha Rospes I mean for 5 income na fans it's in a crack ne say mama me final words Christmas day ene enye madofo ebrena so the time is abenchabos ebreno aben is abenchabos Matthias me da say the American say abrabo aye bo no so say the medi kan no enye competition I say cars ye wo wiase esono ovan engine edem ene sono Toyota engine ene sono articulator engine so at say eto de bia articulator engine so etre bai nanso efri ekukuma sia wobon se niam bia wo lodu aka no emu aye dunti no wobon se car keto bi sign ho na ovan bi sign ho enye sa articulator no ontumi nko speed yo obetumi akọ speed by otumrika too much ya niema na wo lodu no ebedan no ama ahwiegu anasa car no behwe ase eti na ya na kan ketwa etumi sign articulator ho no ni engine ne so eti obi ono mo a woni ne tia enye se ono na empeso obebo brawo eniema bi ne so no wo how bi ene niema bi ne so no nti wo yo ba fempai bo di nachi okay na nya kasapa abotre nto boase na onyame bre ena ye bre pa obetumi a WhatsApp me number we so ba ofre me dia memfa ba obetumi a WhatsApp me ye okay ofre me a memfa ena wo WhatsApp nso a wo tro borofo ni bebre a ade se wa obekenkan wa de ye ade se wa bekenkan wa de ye ade green no ye friend voice notes mo ya da na me chala wona na ade atutirem voice note wo betumi emie so na wakasa e de aguso number ni 0542 51 another 51 and a 28 0542 51 another 5128 last one because repetition means emphasis 0542 51 another 5128 WhatsApp me obetumi so search me on YouTube Kum1 TV and Facebook no the major Prophet Kum Chacha mami chia me kuruma chem apedwafo nyina na me nua sofo penny sofo gebra ansa menim se wi a wona oba enne ode meka me sole pe me je me nsan wabode me nsan wabode no me wo ho book eda meka anim obi a watu ye bia na matwa ne dim aha na sofo gebra ansa de wo ye me nua pa ono de na nse me hu na check watu ya ne de ne de dada de na de me botom ba ye de botom ebe ye de sofo gebra ansa what's in the voice here it's a very beautiful pastor or a nice mind sofo me da say me kwaje me nsan wa body nyame sure from church first time me ye wuo nie na I don't mind me how many times my first time me ye wuo nie omu da obe wi ase na say okra unji audio
Odenya yebekasa. Ode soro koye. Proverbs 3:28. Wasen kan chire unu asa kobra. Wachana wo de be ma no wo bre wo ho. Proverbs 3:28. Mama unsio nti. Ma no ma wie. Tea doctor. Yes. Final words. I catch them in Nuano, a man in Memo Muti, and I will 42. Ese afi, Ubian and a partner, and to quite Basabasa being free a ho. Na monya ba konen kwala no so ani na nyankopon enhyira mo na wale no entunkom na sika emre mu mediani tea doctor ofili abo ma doctor ba ko pe traditional eba doctor wo yale ne te said den fabra ye behwew ama ho ato say diabetes say pressure cancer ono fon doctor so betwa e mane nkotwa bra ye behwew friend 0244 83 35 0244 83 35 21 Sabobio 0244 83 35 21 okay ana go the phone here 0209 44 57 26 0209 44 57 26 bebe ya chira kwan ni entu yale na sema. Bye bye. Bye. Tea doctor Nyamiso ensure busia for Big Boss energy drink. Woman soya snemi etumi dig Bo Nkommo. Jime di ebra mutu kokuma pebito energy drink de noane. Big Boss energy drink. Cause Big Boss energy drink we boss so more 330 ml and a 500 ml to a Stone Boy hologram elbow who say ya beam boss. Ebusia for me mo bibi official pa me say afise say near tinkwem near guso ehwa Adom TV yeti Adom FM ye multimedia wo wiase afane nyina me din etima konkumi producer ba kope Dr. Shine J Cole and a me social media edema me wonso a wotie me a wo share me e wo Facebook onso nyame enshira watchna ye behia e wa Adom TV so medamu nyina ase na medomo dodomo ho na Christmas is surprise wo dofo efama me watu hye mo komo from etima konkuma adika ba kope na me ye metwa me nikitu bi